qanday so'rovlarimiz bo'lsa, so'rovingizlarga berasizlar. Yo'q, buni ayılga aybay kerak bu balani shu yerga olib keldik. Bayağıday kanal qurib beramiz diye Starbucks qo'yib beramiz degan deydigan bala emas. Sizlarga kerakli ishlarni o'tkazib beradigan bala. Talipov Nurali degan bir mandat bilan o'zi qo'ygan shunday bala. Mana buni tutunib, yaxshilab tanishib, o'zining nimasini biz aytib bersin. Arkadaşlar bazımızda men Talipov Nurali Qadamjay rayonu Qizilbuloq ayolning qizi bo'laman. Men o'zim endi burada keyin ko'rsangizlar kerak, uqasangizlar kerak. Men o'zim chet chaqda ko'p yurdim. Moskvada как sizlardan har bir uyda migrant bo'lganda o'yla, men de migrant bo'lib ketganman Moskvaga. O'shol жақта o'zimning biznesimni tutib turib, Aqqamalda Qirg'iziston bo'yicha ko'p o'ylana boshladim da, 30 yıllarda eslep, aman keyin Bishkekka kelib, o'zim shveyniy sex fabrika qura boshladim. Hozir bizda 400-500 ga yaqin adam ishlaydi. Endi o'zimizning aymaqqa qo'shul shveyniy sexlarda o'zim aymog'imni olib kelsam degan niyat bilan kelatamda. Har bir Qadamjayga, например, 500 o'rinli niyetim bor bo'lsa, bu tur pandemiyaga байланыштуу acha olmay qoldik. Şu aymaqlara, har bir aymaqlarga 20-30 dan shveyniy sex qilib, eldi migratsiya masalasidan azaytsak. Жоқ дегенде, мо эже карындаштарды токтотсок деген ойдо да. Ошол Ош облусу Фрунзе району Лелин колхозу болгондо убагындачы. Ошол Какарга келгенибизде, мына чөлдө келгенибиз 30 жыл болду. Мына ки мына келишти. Мына Кудайга шүгүр таза сууду былтыр казды. Өзүм көргөн. Экинчи жыл болуп атат. 3 yıl болуп атат. 3 жыл болуп атат да. Ошол жогору жактан келип, мына азыр уже мына кранттын сүрөтүн эле көрөбүз да. Ой, Масалиев айылы Бишкектир деп жүрөт. Ой, таза суу бериптир Какарга деп. А фактически бол мына көрүп атасың. Энди турда колхозчумун мен. Туура сүйлөдүм. Мыналарды чындыгында мына пайнап ичишет да. Туура деп да. Ana mı yerde erте жаздан keyin suv talashdan keyin жаңғыдай болот дагы. Алгыда бол мәжбүр анан алып ишириши. Отот да балдар. Ва мен кошулам. Кайнап судан Кайнап суу. Ана шол Золотоймостон келген сумен маңдыларга келет. Туура. Биздин айлаган аякта салыраак таза ичебиз. Бул бир. Биринчи туура эле мен кошулам. Анан экинчи. Мына биздин мектептин алдыга ФАП курулган. Neç yıl oldu şunun kurulduğuna? 5 yıl oldu. 5 yıl oldu mu? 10 yıl oldu. 10 yıl oldu. Aşarı yolu menen şunu kılganmız da oğlan. Bana lişne bana şu yerden çoğaltıp kaptı. Bana 10 yıl oldu. Hazır densoluk için bana. Libo ekeni nevre çevren dönge barışatı. Men demekçimen oşul faptı çeşip berelezim oğlan. Men yürek yolu bardım. Hazır mana şu kelinlerim alın evrenler mana şu çorama barat da. Oçurmanan da. Hazır oylap gör. Soğukta beşereler men keldim kelele geldi. Mana şu yerde bizden fapka bir körösün mü men körü gözümen bereyim. Bu fap registrasiya bağlı ömeden öttüm. Öttün oşu mağda mana 10 yıl oldu kılganmız. Territoriya manan da. Men oşunda bar da. Aylık azdılar da. Bir yerde en birinci böyle hazır kıştın Aylık az bunda karaganda var. 20.000 aylık kelip ketedi bu. Ben şunu men sana aytayım 2 milyon bana beresin. Men Glavrochka da bardım. Oşo maldan emede. Varsam ana mana dedi koydu onu beri ara. Mana hazır neverelerdi Karadağ'a bardı. Oşu beşareler özümüzde var. En birinci densoluk gerek oldu. Su menen mana nevereçi mana şu kızgetler güç şey var. Azı paptı uçası adam kılıyor. Paptı. Men sen eger ne olsa körgözem mektepten aldı. Xudoga şükür mektep oldu, yaşlı oldu. Hazırda kıştın günüde özüm düşün. Bitti şu eger ne olsa men boramı şu demek. Koyup hiç bilmeyim bana beresin bolsa jardam kılasın dep aladi. Suranış başka vakit bolar. Bunu men özüm Su menen paptı. Anan şu. Hadi en birinci şolda bolar. Eger ne olsa, ye Xudo olsa o saylansan saylanmasan soğukka kalasın bolar. Çamen al. Çatıgördü daha önce gerek yok. Ne kaldı da? Bir yerde bir çıkarış, işlep çıkarsın. Boptu, pipançılık kılaylık değil, baktan bir yerden 20 son olmazsa.
15 сом болуп атса кылган нерсе мегин тегин. Benzin 70 so'm bo'lib o'tdi. Benzin 60 сом, 70 сом болуп атса. Анан ilacı жок, жаштар кетип атат да көрүп турат. Карады чөнтөктө акча жок. Бирөө той кылат экен, бирөө башка кылат экен. Ошондой болуп жөнөп калып атат. Siz aytganды мен өзүм көзүм менен көрүп турам. Чын жүрөктөн көрүп турам. Ошон үчүн айтып атам го. Өзүбүздүн şu siz ayткандай эле миграция маселелерин азайтып алса, өзүбүздө иштесе, өзүбүздө. Жол, суу, эл көйгөн сайын ал нерсе чечиле берет. Өзүбүздө чечилип кетет. Биринчи ошол маселелерге токтолуш керек. Азыр эми мен айтканым, бу жерде майли чоң балдар мектепке барып атат да, чоң майли 9-8-чи, 7-чи, 6-чы класстарга майли проблема эмес, эми чоңураак барып келатат. 1-чи класста окуган бала саат 8-де чыгып атат, жол капкараңгы да. Анан ол мектептен чыкканда кегиче onu чырайлуу кылып бирене жууп тарантып жөнөтүп атат мектепте. Мектептен кайтканда ол үйгө кегиче уже таяр болуп атат. Азыркы күн курук азыр, эртеге жаан-чын башталат. Дождь сезон келет. Сезон башталганда ол бала не кылат? Үйгө бакташып келет. Анан основной ошол главный жолду тегиздеп алса, сууну чыгарып алса, ошо ден соолук үчүн таптар, ошо тап иштетип алса, анан кийин дагы калган проблема дагы чечиле берет. Туура бул проблема чечилбейт. Агар бул проблема чечилип кете турган болсо да, бир дүйнө жаннат болуп калат. Мен буну өзүм Эми аз-маз проблеманы дүйнөгө мына өзүң Москвада жашоону көрүп атасың. Туруп жетип. Илахоме Европем Аллах машул. Балдарымдын айтқан сөздөрү элдин үстүнөн чыган деген сөздөрүн Алла Таала сөздөн туруштукты Алла Таала насип кылган болсун. Машыл кылып көтөрүп Аллага тилеп турган эли журтубуздун дуасы балдарымдын ишиге жүрүшүгө насип этсин Алла Таала. Машы какыр айлыга келип, шайлоодон кийин дагы келип бир кабар алып эли журтубузду кетишиңерди дагы элден суранып кетебиз. Илайым балам, айткан сөздөрүңдөн өдөстөн чыгып, бала чакаңа эли журттун ден соолугун тилеп, Алла Таала жолуңду түшүрдөр, жолдошуңду кызыр кылсын. Урматтуу Кадамжай районунун тургундары, Кадамжай шайлоо округунан бир мандаттуу жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер, элдин акысын жебеген, коррупцияга малынбаган, таза, элим үчүн чын дилден иштейм деп кетип жаткан номер 10 сандагы талапкерибиз Нурали Талиповду колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган, уютку чөлгөн